Kejingwan Jngoh ki noi lam bahakmat na ke Indian Weightlifting Federation ban na ke Indian Olympics Association ya ke Jylla haka khat Sautri Risau araja arpusan kala Mynsiem shibun ya ke Meghalaya Weightlifting Association. Kita ki noi alam ki kentup Yosadef Yadav, President ke Indian Weightlifting Federation, baru Amitav Sharma, Treasurer ke Indian Olympics Association. Kejingwan Jngoh jongki Shillong ka long ban kendu ya ki bor sarkar Jylla halor kejing pen kre bat Jingïalehkai bat ke National Games ke ban lai pukundai ke ban long ha Meghalaya. Shushu kejingwan ke Mynsiem ru ya ki Jyngïalehkai raknar lani ke weightlifting ha ke Jylla Meghalaya. Ya mentakni dong kejing supplement sebelum nomor ba di lau di Presiden joka Indian Weightlifting Federation di lawan ni Shillong pengkat bat di in charge jongka Olympic joka India di balon inspection support Meghalaya hentas ke berkat performance ke MSCA Director Sports yang ngilder berkat mengibu yang guram untuk hati Presiden jongi bagi member joka Olympic joka India ya kena sini kok menitu di nilok badan gok mengibu weightlifting dan bapa Presiden ilakla ekonomi seni sport Meghalaya suak kapor bakat national game kadang don kapor ini sau benai uneu benai stang ar benai yang ngilder por ke kentam ba ia ong bagi kuat bahagian penkiu yang dipelihara dapat Meghalaya, kamtam bagi ong bagi North East kilang di badan bor bagi kena Presiden lah ong bah kinsai ke Jingïalehkai ban ai ke event support Meghalaya kumi ke kilo India, bila ingat pak kesti ban pak in pak sem Meghalaya ya ke kilo India, yang in proses ini ya kan ban kerja baik ke national game, te kamjuk ai kublai ke government kabalale bahaya kan ke sports untuk penkiu yang ini Meghalaya. Kantam ngide ki Olympic game ya hakane kesni ngilong gi kabak sokomen balawan hidai federation jongka Olympic ke India non inspection ko Meghalaya ba ki player kin simne ka kabu ba Jyngïalehkai ba ladang inang log ba thmai ro rei in poi da ka compete ba yo gila ban job nama ba kelang long ke sedang Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya